ቲክቶክ አዲስ ያመጣው ቻሌንጅ አለ ጎ ላይፍ ይባላል ጎ ላይፍን በመንካት ቪዲዮ መልቀቅ ነው ስለዚህ አሁን እናንተም ጎ ላይፍ የሚለውን ነክታችሁ ከዛ በኋላ ላይቭ ላይ ስትቆዩ በቪው ይከፍላችኋል ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ቪዲዮ ቀርጻችሁ ጎ ላይቭ የሚለውን ሊንክ አስገብታችሁ ቪዲዮ ልቀቁ ቁጭ ብላችሁ ጋፋን ዌልካም ዶክተር አብይ እጋር ጓበቹቢ ዋን ባየት ኩና ዛይቢ ኪሳ ጎሊቭ አኔ ነማ ብራቱ ጀኢታይ ኢስማ ሰከነ ጀኢታይ ግን በጣም ገርሞኛል እኔ ጎሊቭ አክመት ነምኒ ኦፊ ነምኒ ኡማቲ ጅራ ኢን ገና ዋይ ቲክቶክ ዋይ ጎሊቭ ዱጉማ ድበተ ያመካን ኩኒ ዱጋ ደሞሶ ባውማታ መስኪ ዱጋ ድበቹ ፌዱ ተከነ ገረመኝ ጎሊቭ አሸማር ከፉን ኦርዶፍቶታ ከባጀምቶታ ቻናል ዩቲዩብ ያስከለች ያደርጋምታ ጅርጅርቱ በከዘርታን ትነጋና ወገይስኒ ባዋየት ብቻ የጋው ፕሮጀክት ተቆራ ወባዬ ነምኒ ጅሩ ገና ዋባይ ያርጋ ጀት አንጃርቲን ኡሙሪ ወደረኔ ዋግነኑ ጃራች ሲያዱኛ ከናራ ዋባይ ያርኩፍቴኝ አንበረ ከናሙ ሲሩ መበፍጹም ነው ጋር ብቻ ፊልም ኢንማ ጀባት ወንቲ ማልች ወፈኒ ጅቹን አኔ ሳገሌ ሳትረ ጅጅራኔ ተከረታ ሳንቴ እስመቱ ጎሊ ቢጅአቶ ቲክቶክ ያኔ በፍጹም ቲክቶክ ይደዩ ቲክቶክ ዱጋድ ብቻ ፊ በደሞ ፈየደሙ እንጃለዱ ይወነው ይረተከታካ ይሳዩን ላላጅቹ ማለት ቲክቶክ ነምኒ ኦመኒ ኦፊ ፉዩ ረከቴ ረክን ሄዱ ከሰዝራ ነምኒ በቃ ኦፊ ፉዩ أنا أمتك تركتي من ساني تربيشان غرغري وبقى جرين يتقالي كنا مي إساف كنا في ندبتو غنا واي تيك توك واي ميديا ما تو أسوب سيسي أما ياجرانا أنا يوكنو غرانا غابي كنو دوغار بتشوفي وانا ندبتو نوالاتي أمتك يا በቃ የሆነ ያደደ አልጅረኝ ኢትዮጵያን ከስ ጀርቱ ሄዱ ተከዱ ጋር ብቹፍ ሰሞቱ ነው መጥቋማለች ይሮማት በዋንስ ዋን ኡጋም ነምት ኩቱኩቲ ዱጋት ፈካት ኡገሩሞ አንጋ ገራ ቢያ ባቹ ካንጀደሙ ቢሻናዋሽ ማናሳኒ ተረገረገሬ ቀበኛ ሳንቲ ራቡቃኒ ማንጃን ከነ ወያተ ከሚዲያ ሳትረቲ አከና ኡመተ ከነን ገርገራ ያ ገርገራ ሙጀዴቶ ህምቤኩ ጋር ብቹ አኒ መንግስቲ ከና አኒ ቤኩ ጋር ብቹ ማልከ ጃከጅሩ ኢስወቱ ቢየኑ ፍክሲሳ ጅራ ኡመን ረከቴ ዋረከቱ ቀብ ኢኒ ጊደ ቀልዲት ቀብ ማን ኦ አኪስታኤ በቃ ማ ኦምቱ ሰጀላምበን ገሩሞ ኡመን በከደቀብ ጭንቅ አማኬ ተዝራጅቹ ኡመን ኡገር በጆፍ አንኬ ሰነማን ቤግኔ ማንጀብ ስለማ ማክስ ተኩቱ ጀራ ኡገር በጆፍ ሄዱ ተከሄዱ ጭንቅ አማኬ ተዝራና ኡመን ግኖ ነው ምንቲ በቃ ጥቆሺ ኡሱቅ ወሊት ቀቀቤቶ ነው ተሰን ይርፖ ባቴ ስላ ካን ኡመን ኩኒ ቢሻን ፍዳቴ ማነሳኒ ተራቡቃኒ ማኛቱ ማልዱ ጀዴ ነምቺ ጉያቱ ጉጋፈቴን ቤኩን ጋር አትቲናጋ ኢንላላ መንግስቲ ነከና ማልዳ ኢትዮጵያ ከስቲ ሞቱማ ከኝ ጀራኒቶ ከን እኝ ጀራን ኩኒ ኡገድ ብቹ ፈና ባይት ኩናዛ ናሳብዛ ወምን ምስኪን ነከረቲ ዳይ ወጂ ዳይ ማራሽ ወጂኒ መነራቡቃኒ አንደራሽ ከሰጅሩ ኢሳን ጉያቱ ኮገረገሬላ ዶ ወመን ኩኒ በቃ ኢየቶ ለሚ ኪጅሬ ወመን ቢራ ወርቀባን ወርንቀም ወሪ መና በቃ ዋን ምትቆቀው ዋን ማትቆራ ቀበንሰንራ ፉደኒ ኢሳንን ገርገራ ጅሩ የቹ ገሮ ኩነመቺ ገና ዋይ ጎሊቪ ምናምን ያሳስረቲ በጣም ኮነ መገራ ባይቶ ኩሉ ጋር በቾፋኒ ኡማሳ ህምቤኩ ረቢ ኡማሳ ቶልቹ ገነምቺ ከና ባይቶ ኩነ ማሳሰርሲሳ ነምኒ ለሚ ኦፊት እንጨቀምኔ ነምኒ ቢየ ኦፊት እንጨቀምኔ ኩኒ ነምጂ ያኒ ግኒ ጋር ብቹ ፊ ህምቤኩ አኒ ግኒ
وعيسى الرئاسة برباني كين بايتو كوين إنما أبزيكا إنما أبزي وهي موتما نكو كم بيافتو كم جرو بيلا باسو نمني بيلا من سات الرابوك كنو أكنت ينجر أسك أيام جرو كوياتك نمنا كنا أكوان كان قولي واق أما دي أكوان أوفيساني تيف واللولني والبليساني بشان جابساني تتي زمجر إلى لا جراجي ومن يكون وصوته ومن يكون مسكيني ومن سان الرابوك بشان سانياتي قبينك قبن سان الرافلتي بشان كوني إني قرورا واتكتنا لنس إنجي تشانجرو يجو ولا متأسي ولا شيء كلامه موتما إزراني يقساجو أنا كسي يا أمتكو بيتوبيا كامبوسي أمبوشيتشي نما مالي بياميتي بيو مانغو نمس بيي بفهمتورا غرومو نماتو وان بدا وجتاجرا وانا كسيتي دوغاري بتشوف مسكين mana saanit irraa buqqaanii hanga qabeenya isaanii barbadaa'utti aan qabu qabeenya isaa dhabee harka isaa qullaa keessaa lubbuu isaatiin ba'ee keessaa gara biyya biraatti baqachaa jira bishaan irra galagaree silaa osoo beekee bishaan kana yookiin waan ta'een irraa eenyu jechisiisa uummata fudhatee kanatti lubbuu uummata miiqasitu ba'aa jira inni zimmiidheetu malaalaa jira yaa ta'uuti ani akkanatti uummanni isaa rakkatee dhiisii ani dhugaa dubbachuuf mootummaa biyya biraa ta'ee namoota rakkatanii miti yaa dhukkubsanii irra deemin laala gaafachaa jira keenya garuu kanatti namni bakka lubbuumsi namaa akkuma eenyutti bilaash waan taateef malee dhugaa dubbachuuf biyya biraatti namni kibrii qaba nama ta'ee in kabajamaa jechuudha biyya Itoophiyaatti namni kabaja dhabee malee biyya biraatti in kabajamna galata rabbii namni kabaja namaaf qabu immoo kabajamaadha namni kabaja namaaf hin qabne immoo in kabajamu daa'imti xiqqaa fi jabaan maqaa nama hin dhawu jechuudha nama of qallalchi ana akkasi dhugaa dubbachuuf hedduu takkana gaddisiisee garuu waan akkana kana mootummaan keenya biyya Itoophiyaa yeroo uummata kana itti callisu zim jedhee mana isaanii keessaa uummata kan qabu alatti nama beekoo nama mana irraa diigee daa'ima xixiqqoo wajjin alatti baasee qorraa fi bokkaa rukuchiisitu kuni mootummaa miti mana irraa diigee miskiina namni mana yoo irraa diigee mana takka'ee kenneefi keessatti galcha malee irraa diigee alatti baasitu ina saqayyuu jechuudha garuu kuni namichi mana irraa diigee iyyeecha boochisee karaarratti daa'imtillee akka karaarra jiraattu namni akka beelan dhumu kan godhaa jiru namicha kana jechuudha waan anam itti callisee kana guyyaa tokko inuma baasa imimmaan iyyeechaa lafa hin bu'u mul namni xaarii dafqeeti kan fidee walitti qabatee godoo san walitti qaqqabate garuu immoo irraa diigeet akkaataa isaan dhoowwee akkaataa baqa nama waan wallaalchisee waan dubbata wallaalchisee uummata miskiina dhugaa dubbachuuf kan akka Itoophiyaa odoo salaamin jiraate odoo nageenyi jiraate biyyi Itoophiyaa dhugaa dubbachuuf uummata kanaaf dhiisii namaaf taati namaaf isaan irraa afeef namaaf taati garuu immoo kan qabanuyyuu harkaa bittisaa jira irraa diigaa jira alatti gadi baasaa jira seera jedhanii kamaal godhure akkasitti jiraataa jiru uummanni Itoophiyaa miskiin uummanni waan godhu dhabee garaa bahaaritiin deemee lubbuu isaan dhabu kun balwa namichaatitti jechuudha dhugaa dubbachuuf waan godhan dhabanii waan akkanaaf garanaaf garana laalanii waan itti garagaran dhabanii
duunus duuni jedhanii gara bahaariitiin gad deebi'an ni dhuman kuni balma namicha kanaaf jechuudha. Waan biraati miti osoo inni dargaggoota deeggaree waan akkaataa ittiin hojjetan akkaataa hojii lafa kennee fi hojii tokko akka isaan hojjetan taasisee uummanni biyya irraa buqqeetoo deemee akkanatti lubbuusaa dhabaa hin jiru. Kan biyya keessa jiru sanuma kan biyya ba'e sanuma akkanatti jireenyi akkana isaan taasisaa kan jiru mootummaa kana baluma isaatiitiin jechuudha. Anna akkasii waan hundaafuu Rabbi yaa faraduu hojii isaa samaay hundumti keenya iyyuu waan hojjenne isa abbaa firdii inni yaa faraduu waan takka waan dubbadhu takka hin qabu garuu uummata miskiina alatti ba'anii biyya isaaniitirraa qabeenya isaaniitirraa buqqa'anii kan tassaqayyaman kana tu miskiinni garaa nama nyaata malee inni namichi kun baay'ee na akkasii turtii gaarii qabaadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee